sjesti. Predsjedavajući sudac, nastavljamo s raspravom. Gospodine Šešelj, izvolite, imate riječ. Mikrofon, molimo. Gospodine VS 1093, vama je poznato da je Bosna i Hercegovina kao jedna od federalnih jedinica bivše Jugoslavije bila pod komunističkim režimom sve do 1990. godine, je li tako? Tako je. Krajem 90. godine održani su prvi parlamentarni izbori na kojima su komunisti izgubili vlast, je li tako? Tako je. Na tim izborima pobedile su 3 nacionalne stranke. Stranka demokratske akcije koja je okupljala muslimane, Srpska demokratska stranka koja je okupljala Srbe i Hrvatska demokratska zajednica koja je okupljala Hrvate, je li tako? Sudac Antoneti, čekajte malo, gospodine Šešelj. Gospodine Markusa, tužitelj, budući da je ovo svjedok koji ima izobličenje glasa, koliko znam, svjedok optuženi mora isključiti mikrofon svaki put kad postavi pitanja prije nego što svjedok počne odgovarati. To je jedna od onih tehničkih stvari o kojima moramo voditi računa. Ajde i to da radim, mada ste mi mogli naći pomoćnika, jer ne mogu uvijek da se setim. Hteo bi, ali nekad zaboravim. Dakle, 3 nacionalne stranke su pobedile na izborima, je li tako? Tako je, sad ne znam što me to pitate. Pa znate šta, vi ste ovdje došli da odgovarate na pitanja, ne mogu ja unaprijed da vam objašnjavam zašto svako pitanje postavljam. I budite ljubazni, ja prema vama nemam nikakvu zlu namjeru, niti sam loše raspoložen. Prema tome, budite strpljivi, došli ste da odgovarate na pitanja i budite strpljivi i odgovarajte. Isto važi i obratno, nema nikakvih problema. A ja nisam ništa rekao što bi vas povredilo, jesam? Niste. Kažite mi, molim vas, bilo šta... Prevoditelji mole govornike da ne govore uglas radi prevođenja. Hvala. Kažite mi, ako vas bilo šta vređa... Sudac Antoneti, čekajte malo. Gospodine Šešelj. Nema problema, John. The accused now turned on his microphone, but during the other questions... Tužitelj, optuženi je sada ugasio mikrofon, ali za vrijeme drugih pitanja i odgovora ostao je. Časni sude, to je teško, ali ja znam, ali bolje je možda biti na poluzatvorenoj sjednici, jer je i meni teško sjetiti se uvijek. Sudac, gospodine Šešelj, pazite molim vas na ovo s mikrofonom. Jer ako ne ugasite mikrofon, onda kroz vaš kanal, kroz vaš mikrofon može proći glas svjedoka bez zaštite. Izvolite sada. Te 3 nacionalne stranke su bile u koaliciji, je li tako? Da. I na izborima su jedna drugu podržavale i muslimanska stranka je pozivala muslimane da glasaju za srpske kandidate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, srpska stranka je pozivala Srbe da glasaju za muslimanske kandidate i hrvatska stranka je tražila da se glasa i za srpske i za muslimanske. Srpska i muslimanska su tražile da se podrže kandidati hrvatske stranke. Je li to sve istina? Pa ja nisam tako duboko bio u politici, ali otprilike je tako. Ali bili ste član stranke demokratske akcije, dakle ove najveće muslimanske stranke, sledili ste njenu politiku. Pretpostavljam da ste i vi glasali za kandidate Srpske demokratske stranke i Hrvatske demokratske zajednice za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Jeste li? Ne sjećam se. Dobro. I među tim strankama je vladalo veliko poverenje dok nisu srušeni komunisti i dok nije izbio rat na području Hrvatske federalne jedinice, je li tako? Tako je. Kad je izbio rat povodom hrvatskih pokušaja da se izdvoje iz Jugoslavije, Tuđmanov režim je pokušavao da se izdvoji, a Srbi nisu htjeli, dolazi do prvog većeg nepoverenja između srpskih i muslimanskih političara. Da li je to tačno? Možda ponoviti pitanje.
Dakle, kad je Tuđman pokušao da ocepi Hrvatsku iz Jugoslavije, što je dovelo do oružanog sukoba između njega i Srba na području Hrvatske federalne jedinice, pa potom između njega i JNA, to je dovelo do prvog nepoverenja između vodećih srpskih i muslimanskih političara u Bosni i Hercegovini. Jesam sad bio precizan? Jeste. Tako. Ja stvarno nisam tako duboko bio u toj politici da sam to sve registrovao. Ja računam da ste prilično obrazovan čovjek, dakle visoku stručnu spremu imate, neću ničim da odam vaš identitet, a vidim da ste inteligentan čovjek. Prema tome, mislim da ove osnovne stvari možete da odgovorite, a nema ovdje nikakvog klopka pitanja, nemojte da mislite da ću nešto da vam podvalim. Želimo u opštu političku situaciju da zajedno sagledamo. Dobro. Da li je to prvi uzrok nepoverenja između srpskih i muslimanskih političara? Pa ja mislim da nikad nije bilo iskrenog povjerenja među muslimanskim i srpskim političarima. A naročito je to eskaliralo izbijanjem rata u Hrvatskoj, tu ste u pravu. Jesu li tada muslimani masovno prestali da se odazivaju na pozive JNA za mobilizaciju? Jesu. Da li su se na području Bosne i Hercegovine skoro isključivo Srbi odazivali na pozive JNA? Da. Da li je, kad gledate iz današnje perspektive, to bila jedna velika greška muslimanskog rukovodstva? Jer Srbi, odazivajući se na pozive za mobilizaciju, došli su i do oružja, formirali su određene jedinice teritorijalne odbrane pod kontrolom JNA, a muslimani su se sami odrekli tih mogućnosti. Je li to tačno? Tačno. A da li se sećate da su muslimani 1991. godine formirali jednu organizaciju koja se zvala Patriotska liga? Da. Da li je ta Patriotska liga imala svoj vojni deo? Jeste. Da li su to bile zelene beretke? To je bila vrlo slabo organizovana struktura koja je poslužila samo kao izgovor na agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Nisu imali nikakve udarne, organizatorijske ili manevarske moći. Dobro, ali to je postojalo. Sad se možemo sporiti oko kvaliteta organizacije, je li tako? Tako je. Dobro. Recite mi, molim vas, vama bi trebalo da je poznato da su na području Zvornika delovale dve muslimanske političke partije, je li tako? Pa stranka Demokratske akcije se podijelila. Došlo je do raskola u stranci Demokratske akcije. Jeste. Pored toga postojala je muslimansko-bošnjačka organizacija na čijem čelu je na nivou cele Bosne i Hercegovine bio istaknuti intelektualac Adil Zulfikar Pašić, nedavno preminuo, je li tako? Da. Da li se sećate da je stranka muslimansko-bošnjačka organizacija Adil Zulfikar Pašića tražila način da se sa Srbima postigne političko rješenje i da Bosna i Hercegovina ostanu u sastavu Jugoslavije? Čitao sam o tome. Da li vam je poznato da s druge strane u stranci Demokratske akcije sve više jača težnja da se Bosna i Hercegovina izdvoji iz Jugoslavije i proglasi nezavisnost? A to su poznate stvari, svakome po imene. Dobro, idemo dalje, ali sad će moja pitanja biti veoma lagana, ja vas uveravam. Ja baš volim teška pitanja, samo da Ja za vas nemam teška pitanja, ja to trošim za eksperte tužilaštva i onda se posle umorim i idem s lakim pitanjem. Pa da završimo, da idemo spavati.